Mayong adlaw niya sa adlawng Lunes pizza 20 City sa Hulyo tuig 2026. Wala ako sa ako ang kamalig no. Nagpahangin kay medyo hangin magod diri dapita. Kaya bigon ninyo no. Nindot niya kung dapit kay nailibited tubang sa dagat dayon ang hangin piskos dagat ari diri padong sa akong payag magkaigsunan ingon ani ra. O magkatubang ko sa akong garden o makita na ko mga manok nga buhing nakalawlakaw o ang mga kalanggaman di sa kahuyan lingaw na tano niya ito baylog syudad ni atong Pinoyanan kay umadto tag biyahe tag sa una batanon ko biyahe kog Cebu, Davao, Manila ang atong una diri lagi sa ato ang probinsya o diin tanataw magaisona no ana lagi no ambot ng uban o makarelate ba niya kung gibati kung ako'y madtog laing lugar mao na karon na ako sa Bohol ako magulanon sa akong dapit isang mamingawon ang katigulangan po sa akong napanid-ano yung anak po sila madtog mga laing lugar na miyahe dayon matigulang muli gyud sa ilang natawhan abot lang taga Samar o sa dapita da Cebu o yung anak po sila mo tul po sila sa ilang lugar diin sila natawo kaya sa akong paniid no ang taga mga kuan diri mga dayo sa Bohol di naman manguli sa ila na ari naman mapagkamatay nindot yung puyan ng Bohol no kay di man sila makahinumdum sa ilang yutang na tauhan mapabilin man sila sa Bohol bisan di sila taga diri mga kaigsunan ana ano akong napaniid nila no na lingkod ko yahay kayo inana lang ang kuan hitsura sa akong payag ug ang stress hapon na anak ko diri kay nindot ang hangin okay tanawan niyo makita niyo hayahay kayong hangin bugnaw bisag init bugnaw diri dapita no basta diri bungtod man diri dapita no nasa murag naay kuan ba murag nailibit gamay ilibit nga dito sa unahan bay ba na dagat na magigsunan ang pisko nga hangin gikan sa dagat diri padung na kita niyo okay nindot yun kayo diri dapi hayahay kayo ning akong payag ug kapuyon magigdahigda no haning ako ang folding bed atubang sa akong garden magisuna no maalas 3 sa hapon ug kapuyon magluto na po kanon panihapon ani na po mangwag sudan ning kasilinganan magigsunan kamunggay ray madali nato diri no og tuwa isda nga tinuwa aning bukid okay bisag asa kong biyahe sa una maghandom gyud ning dapita kay nindot lagi kay in taga bukid ta anad ta dili ta na tawo mao gyud atong naandan magigsuuna no lingawon yu taw bisag asa ta moadto di nato ibaylo magigsuuna no og syudad pero ang mga taga syudad gyud mo angay diri pero kita nga taga diri lumad naa gyud to kasing-kasing sa atong dapit nga diin ta natawo magigsunan yung nanira lingawon kita umadto taglaing lugar lingawon mo tong makatigulangan sa una ug madtog laing dapit no mang nimpad muli yung matiguang na anhin gyud nato anhin gyud magpakamatay magigsunan sa atong dapit diin ta natawo natawhan magigsunan og salamat bye.